today na asono na Ghana today no de ye ne say yenya bre na ye fa de obokrata hodo abadwa so ne ya pensem story bi e fa Ghana ho bia ye ni ho agro ye make sure say wutie SOMPA 106.5 FM that you'll be well informed, you'll be well educated, and our face you'll be well entertained. Nina ubenya sa 3 arms of journalism ethics no ya juma na sha no ye juma na say we educate, we inform, and we entertain. It's entertainment a part of journalism. Your responsibilities no miensa. Say you 3 arms of government. Now you the executive, which represents the president, one in the cabinet and in Crawford. Now it's our the legislature, representing parliamentarians, any or more aspect in the judiciary. Ye chief justice any ne domino. So and central phones so ya said no miensa. To inform you, to educate you, and to entertain you. Eti ya bon sem hu dawuro echiro. Na no achi nso ya ma wadesua. Na no achi nso ya sanso ahwe se ye bem wani agye. Sa ne ma ne miensa nyina SOMPA 106.5 FM akra. Ye ne kama. Ne miensa nyina ye ne kama. Ebi mu afa entertainment ne nko a. Ene o ma yi education information na frim. Ene bi nso information o ma yi education na frim. Ene bi nso of education o ma yi entertainment na frim. Ba SOMPA 106.5 FM akra de. Niema miensa eye journalism, your responsibility, and as a broadcast house no. Akra ha de ye ni ho agro, you make sure say you be entertained, you be well informed, and you be educated. Eti ye mo adesua nti SOMPA kra de be education no ankrofo neglect no a. Ye de ye fa na World Cup papa nti you obi a se wutie SOMPA wo be di adanse se eba abrabomu adesua nyansapo sikasem abrabomu mpuntu a yedi motintemai pa ye ni ho agro nti ne wonu aba AKOSUA ABOAGYE wo betimi afrɛ me AKOSUA nhyirade nyame ye hyira na matenase sanso ena me wo me ankasa me doba me adult children no emu baako OBREMPONG nana odomankoma chiame pacho me mu akwa ba o ya eno na pacho birthday no na wudi na me na medi answer sa question ma me say birthday no wo ne wo 4th March na sa me ne wo me 4th March mama March no very significant okay ewa mabrabom okay na secret we no atiefo bebre no se da enim ni edi kan ne se Bible ne se oh say mo ne wo mo esre ne nsre okay ana na ye me mama birthday okay enti na birthday no ye me dia oh ti wo birthday ko afa na World Cup sin ana ne etosu mienu because ya no check your WhatsApp no so okay ne etosu mienu March no ankasa na ye March no esan ye March no sa March ya ye kan ye esan ye Ghana month no esan ye Ghana month esan ye Ghana month no bosumi we say mi ni kwasi broni aduane bia obedi Ghana local food nko a any plantain chips nko a no a we ka say kura ya papranza wanya sa month March ne da na di kan wie na ye very significant e de mawo e de mame anti me di me 4th March wa dance no wo de wo 1st March no ye significant ye da bi emu do mawo very good 1st March na di ne da ho no ne da ho no yanka se yo domankoma ne da ho no ne da ho no ne da ho no yanka se domankoma ne da ho no hey OBREMPONG na wono wife na tesa enti 1st March na mudi anniversary no kwasem hey na it is amazing say manta ye wo me no good sabosumi na muso na aware wo yire correct one na sede mu ho asia ye fatie for me de ne one ne yiri mfo nyina to so odomankoma nchia me OBREMPONG na kwaku mpoma say ma ye nhyiraba say wa ye nhyiraba ba wo yiri din matie fo nyina nte me yiri say ni din no me wade nti ni din asesa all right say your friend no Mrs. Cynthia OBREMPONG oh Mrs. Cynthia OBREMPONG OBREMPONG ti hana na wo ye ne ho ade no ho mo ho ye fu na mo unim say green so eye un say OBREMPONG wo de wo meba me birthday no so but unim say color na wo ne oyira hye na me dia to Facebook no one of my favorite colors wow green say
one of my favorite colors is pie green. Correct. Me pe green pa. Correct. Enti me hwe said ye wasi abɔ no wɔ ha no a. Wo no yere mo ho ye fe. Nyame te ase. Mo ho ye fe papa. Ɛna o de o yere de o tia na te na so de o tia na ate. Ɛne mo kodi honeymoon no we. Mami labre ro na de na ye yiti no. Ni e pentam kura kwa adwuma. Oyire me mo akwa ba. Ya na obapa. Happy birthday. Oh, me das. Enti onyame nkoso enhira wa. Amino. Wo ye enhira dada. Asa sumuntu eyi adom ni enhira eponim. Na ene eche na hye wo no meba so. Ma me obrempon. Enti we di obrempon me ma wutiri nkwa. Say first March. Woni wo yire mu di mo wedding anniversary. Fantastic. Mo marriage anniversary fe. Mo ho nso ye fe. Me de unim se me ye Christian marriage advocate an enthusiast. Enti me srenya me nhyiregu aware we so. Amen. Aware we ebegina. Amen. Aware we it will not fall. Amen. It will not collapse. Amen. It will prosper. Amen. Wono yire mu be enjoy peace. Amen. Wono yire mu be enjoy joy. Amen. Wono yire mu be nyeska. Amen. Munni hiada. Amen. De mode mun sabe som bi ebe yenhyira. Amen. Enhyira bi ye wonhyira bi wa nyame odidua ware mu nko a. Sa enhyira na odidua ware mu nko a enya wo chefa. Amen. Enhyira bi wa wo nware ya wo nya da. Disa wo ware wo nyame ahyada de adua ware mu. Eti wo ka sa wo nware na abetwempena sa enhyira na enya wo chefa da. Eti wo nya ware enti na ose de wonya yere no wonya adepa. Na wonya favor adom bi afiri nyame anim. Sa adom no a efiri wo yire mu ba no enya wo ne wo yire chefa wo Yesu. Onyame ma mo ma emeye nhyira. Amen. Mo mama mo nsu, mo ma be mama sere. Amen. Na mo be mu mienu nyina mfie numachi mo be di adanse ese se de mo si hya ase no. Mo komanim 5000 times. Amen. Anyame na aye mo sa. Eti mo fo odontena. Amen. Ye wasede no no so nya na sede. Aware no obi a wona sede. Amen. Nyame se be ma do ba no. Amen. Odon so ye ma no ye translate odo as sacrifice. No kwasempa. So we obey man na sacrifice ma oba eno ene odo eti ebiti say na me birthday me kun so odi cake beba ha eye sacrifice so what you say because we are busy man No kwasempa. na oja ho di cake ababa e chese eye sacrifice No kwasem. eti eye odo ye sacrifice na de to so biem oba ho so wasade ne say wo be book no na wo be respect na ana no obi ani ni lem Okay. Menka say me crosso de wode Enye crossover. there be enye crossover be ma no do ba no Okay. fa ni die ma no krokro no pampa no ma oyire tiri mo nya ne de menya mema no o ma no ya no Eni na tem. ye wo mema bi wo ho a o ma no ye hash obie na no kasa na yire ne confidence level nyina na ekọ oyi chese oye krasini mu krasini ma menka ne sa Na so no we ofri don todiem kura. ama menka ne sa be ma bi otimi di ni patem di obatem oye krasini Na no chenso hye. na no chensu hye Egu so ana ho awo. woni mie Eni bie no eni bu woni mie se oba a oye wo yira wo ne da ho wotimi de na sin na di na te woni mie woni nte woni wo bua woni mie Krasini. we krasini pa se wotimi di wo yira tem de na se asi so ko ho Ai. na se no so ko ho ho na di agro ena na se ho no ho na wo so firi bae Efri bae. ena na se no so wo ma firi ho bae Ai. na tem de die bi a wo de bedi wo yira tem wo didi wo ho atam Eka ma. also the two shall become one it will your bema bu oba respect no anano enye bema wo mu ho bema kasa rough omune ho ena me say two for your bema wo hia emotional intelligence na se watinka mu no wanyini Okay. wonyo obi a watinka agiri bi ba utima na wo ye eno ma wo ye too cheap As a ultimate control wo ho ye fa emotional ultimate control your emotions wo wa ho hyeso watinka etu ubuofu kura wonim se ubuofu ba wo nkasa ena kyese wo ye machio nye bibia na ye kasa ho. da bi nye bibia na nye bibia na etu ho na mo ye se opanyi due mante eye mante opanyi due mante na se mateo eso asamente ena kyese wo ye machio baby si de omo na omo ye emotional weak bi e omo matenka ba ya no ye ne ma kire no anu no ho kasa kire no anu no ho da bia na wo ye wia no anu no ho da bia wo ye wia no anu no ho da bi
memfa pride nko wa ware ase emfa ego enko wa ware ase do oba no na oba no nso ombre ne ho ase ma on respect no on treat you to say Jesus Christ on treat you like a king because ne hene ne wo o ye ne Lord o say Abraham Sarah friend my Lord miwura ewo 1 Peter chapter 3 ewo ho it was ye nso so ye ne manti ye nsua no na nye se wasiesie ho hyepe na wo mu ade enye noa se wo ye oba wasiesie ho hye hu abonte aba wo mu ade wo nante wo kunu so wo kasa che no rough ba to kwa wo da forma wo sofo wonnim de wo ye wo kwa wo da forma wo boss na wo boss kura bi wo mu no esoso wo bu no ba wo kunu na abebu na nimtia eti ebesre yemfa santie ye wo wedding anniversary ye first match die na sa message no era me de ema wo na aboa ware for maka nyina nso ade ewo mu ne se bosom ye nhira bosome wie na ne ye nhira da na nhira firi na koma mu ehira wo ene ni mu nyina ehira wo ahwe nhira gu me ne me yere so obi antimi dumi obi adumi ebi akame nua ba wa obi adumi wonye ye enye ye ma nyame nhira wo amen na enhunumu no adom no amen nimdie no amen nyansa no amen wahye no amen entre mi hu be in fact wanya osa be amen na emfaso bia ewo abeso mfaso ma me ye kan ye nwie burakati ahonwi wanya ose abe amen na wo ma wiase nya wo so mfaso amen na unhire ya ode adom wo no we kura ya na hyase amino na hyase mponi se me posti ye sign out no video no me posti ka kwe wisam se na afi no nya 25 na nam se an won wo nyi nya na no ho ye evergreen mama wo nyi nya na ho ye we evergreen lady sanity na no kwasia da me ni mikrupo aso na se odie wo bi wo esoro ha ba me ade wo kire me ha ga wo do be fa ho ene eja yenkopɛ die wo bi eja kwasia da bi afufu yensesem kakra eti ade ko e naja metim se sacrifice be ma de ene ono gina ho no oto de ehu ne de aba ti se na damfo bi wo ho ene so me yire tika anim ti chia no ene me rolly glass ne ba fo na me chia wo he me Mr. Boachi wo yire ho fe papa right one wo yire nie AKOSUA go Aboagye di ne ho fe papa nam so mpa cho me da ase SOMPA afeye ba na we esa be mo akunkon esa na me wife ko fie na yes we oti o ana ne ma me ba bra no unim game bo me basa na mo se wonam wo ho unim game bo ade a ne ma me ba ko frɛ me asew eduma de wo ye bi o se ne wa ye me bayi afi mi gina phone so na asa me nsere asa me nwenwe asa ana me sin asa me yis kakra na in fact na me anu nyamia ya de kwama prapra o wonim kwama prapra ya ko na sete I just say man broom no ko gina street no so na kwama what there wonim kwama prapra papa wodim anko achi ame wati mi o wa ye wontie kura no watie e ba se ya se na me pie no ahomachi ame ba no se na de munya mpon ye na me se na special day hu indie what yes tola that's another yampon na osoro ne asase di edase se ena no de a very special day ana Wednesday class yeah headmistress na nwanwade nso ne se me birthday di kan wo SOMPA Accra esi wukuada wukuada no ne ma mienu so wukuada fo ana class no say Wednesday class Girls prefect ni. Boys prefect ni. Headmistress no. Headmistress ni. Boys net one. Well boy. One man assistant headmaster. Oh, my first birthday. I was SOMPA Accra. Esi wukuada. Na say e very special. Unim say ye wo me kwasiada. Ba me nana. Ani ye de me to no no de akua. Enti mi so no ono mo fra me akua ago. Mi so na ye fra me akua ago. Ye fra me akua ago enti me nyini no.
ɛna me check me busa nom so da bia wo kwase de na anana aye fe na enu ago no ye de ne to no ye akua eti menam ka chem papa so o se da ye de wo me pa de na wo de na ye me papa e maame aha enti me nana ba ɛna na de akua ago eti we de me stress daddy sa fa me kwa akosua no because me akosua da na fama me na afi opene so na me sesa edi ntimi me nkola brema na me ko primary school nya na eye akua ago ba na hene na eye akua ago ba na hene ena osesa ma me ntem na be ya akosua ago ba na hene na se me nya me korintie akua na de ukuada na wo bi ko de me to no no ye ukuada na abusia no ba na abusia no de ya chesa ka ye de me to no wo ye ukuada o de akua me nkola brem so ye frem ye akua ansana me hu sese me ye Sunday bo nti se akua no de odem ayese papa no ana wo twa kwan no mu na da bia no akotwa zebra cross wo na se ka na gboro no watom no akwaji nsho yes da kro ye na ka na bo no to nchen ho no apre no abetuma se medam we na obrempo minka me mema BITMISE twa mama minka ene me birthday ma minka asem bi nkyere odie ntia me frɛ me ho akosua nhyira okay because ene me birthday te minka bibia wonnim ena de ntia me frɛ ne die nyame ye hyira no me nana ye de ne to ye de me to no me papa maame aye frɛ ne enu ago ono ne ye de akoda bia to na no owu oye roman ni na okọ roman asafo eti abrewatia ye de obi ato na ni akora na wu eno no so no pese ye to ne bedin wonya 120 something years wow ba ye de akola bia to no a na wa frim eti na obi a mpese ode ne ba ebeto no enti ebra me papa ewo me wona me ma me wo me no ena o ka kire me papa say fa akora ne to me onwu obenya nkwa wow enti fa menti na omusuro me ma me papa nyina na omusuro say na mami ye de obi to na akora na okọ ena papa enya akokoduro ena ode me to me nana no enu ago ti sa abre no we from akua ago na me maame se obehwe me no owo yi wo me na obehwe me no according to me maame asem o ka kire me no ebra obai na okuta entoma bi ye dada entoma asa asene enti obai no na asa entoma na yabobo ena o se me besra me nana na me de entoma we ama no ti me maame kro kan no di tim se na bro we pa ayi wasia wo na wo baba besra no entoma dada se yesa de akola ato ayesa de akora so ato asa de entoma dada se ena ade ato nti won de wo wieye nti wo wieye na nana no se mame mompa ye ma akola no abrewatia according to me maame asemo ka kire wo se maame gina ho buko to dwem nana abrewa wo sungu awurade so ka kire ne se mani kwa da no se Roman nyame me Roman ni onyankopon twedi ampa obo so ne asase ye de obi atome a na akoda na firi ba akoda we de me sere kora na mame tintim ne na ase en wo hie nhyira edigu mi so wo hira owie no ko no koye na me maame se ntoma no kwa wa nhwe because dream se ntoma na nye papa toma dada one of man toma no so o peja ntoma na de kakraka bi ne firi mu atofom yi se maame ya hye ejapade aminti bi modi eno de akrante aya ho no foforo nso aka ho ena se wo de ntoma ago akekere ne saa eno de beto ho awja ho koya nka me ma me fa to twene ya enka na bibi hyem ane sombo na nka wato atwene eti na me fra me ho akosua nhyira efisa ampa mangu ampa me ne kotenan e wa alaba e wo kumase eti me kai ne pass abre na me wo abe mfie mienu pepepe na obete me unya 2 years 2 years na obete me eti na me tene nchen na eno akua go beto abe fan eti na ayi unsa sabre nbuchia ene pot ni yesu bibia na duane bibia no pa wo sore ti metena ne nchen a ti me kai se me wo be 4 to 5 years no ena ya ka kire me se wo firim enti se me fra me ho akosie nhira na de nyame ye hira na menim de meka
ɛna adeɛ baako nso a Oheneyere na ye me birthday me hwe mabrabɔ achia besi saa bre ya bibie ni ho amaya afeli da adeɛ bia sa adeɛ ni mpo sei na me bam wo ye eti ma me kai se me nana mpa ebo bi obo ma me nana pam bia na oni nyame wo ɛno nso ka ho ye woni pa bi wa ye nka ne ntokwa enokɔ ye woni pa bi wa ye nsɔre ntia no kwasempa enye nipa bia na ye sɔre tia no da bi eti da bia me kan wa se nipa bia be hye ne bia be careful how you treat the person wonnim sunsum edi na chi wonnim ahonhom a edi na chi fi se asase so ahonhom do so se nipa wonnim pai bo ane na bia na ma me bia ba na wonnim apada bi na wonnim apam on ta nipa ko ni nyame wo Moses efomwe ne nua Miriam esori tia no na nka Moses afomo but onyame sori tia Miriam de nyame ahira no no de nyame sori tia ebuafu no korampo na Abraham Abimelech hene on ne chatro SOMPA FM na nko bi onu chatro de se nko no ono mom na nka so twen kɔ no so but Abimelech onyankopɔn to ema omo okrom onyina wo mpu kop efi se Abimelech akɔka Sara ɛno se na wonim se nipa na wakɔka na yere no wɔyɛ prophet no se awurade minim wanka o ka kyerɛ me se ɔba no yɛ ne nua ba ɛno se minim nso nti na me prevent wo se wɔn nso ni mu no Abraham ne nyame wa apam bi eti da bia me kasa wo hye nipa ya hwe yi o onima apam wo treat nipa bia yi se wo siesie ne ho yie se won siesie ne ho yie obi wo hɔ a wo yɛ nade kro no de be kyɛw ba sunsum adi na chi ne mfa nkyɛw nipa na betimi akasa me de ya kyɛw ba sunsum adi na chi no mfa nkyɛw afei Oheneyere me sa ware ya no makɔ triplet ma wo ahena san bom ma do do sai na wo sabre no korampo no so no meti yo ote meti ho asem se ma wo miensa yase ababa wa na owo ifidada mu no wa wo ahena san AKOSUA ABOAGYE ahena san triplet e ma mienu be ma baako e kyerɛ sɛ me nana na pama no woni twedi ampon wo ene ne mpa ebo no aye adwuma for me collaborate eti en collaborate yi penten kwa ye ko nyame akora ye sa na wutimi se there is a mighty hand bi ona na so gina Psalm 118:17 so ene ode boy osi wungu ubetena se na waka awurade mani ye e de ache eti ene ye ka nyame mani ye eti ene ye me birthday ye bia na bibi wo me wonnim na mpesa me ka bibi ba ko bia e wo me ho wonnim da na so hye wo nkran se nyame te ase nyame wo ho Israel nyame wo ho Abraham nyame wo ho Jacob nyame wo ho Isaac nyame wo ho edi enti no Israel hye na o matamfo atwa mo ho ahia eso besi ne kroketo we o mu ntimi no apam bi kasa kasa wo ye dan wo ntimi hye wo mase o mu ntimi skata se de o masa agada apam dada no nyaye no nyame asem no ka kire Abraham se memu asefo adore sen ne wura mfi ye ne nyame kwa apama yetimi feli ba nyame won feli dabi it Israel na tamfu nkura acha ne ho ahia nyina atan no but wo mo ye day o mo to form 1,000 times o be sorry 1,000 times Jewish for we o mo hie nye eyesa apam bi o mo nana ade bi oye na bi anka wo nana wonye ebi ama me nko wonye because Abraham de o fa mu ene de nasefo fa mu enti ye besese nipa bia obehia ne bia treat ni ye obi wa ye na de o de be kyew ba sunsum edi na chi na ne obedi asie enti ye nhwe na nipa bia adwuma monten so ba bia eno ne me birthday message me de ema obi enti we de ya sa ma tiefo akwa ba biem na Oheneyere wuche ye me fe Medasi eburu ye nyame ahira no happy birthday to you thank you ade nya oti se due esi esubonten amen omo aha mpo de biara da amen onsum ntu nhirem anim tie ya ewo wo so dada no erade nkoso ama ne wo so amen na bi ensai wo bi a won ne bebo mponi sa abonten wo hia no amen na oma wanamo nso so ehan entoso abribia be bia bekọ bia yeto amene bia de ato anim no de wotu ye na nkasa ne kra ensha na mu amen erade ema wo so onsum nkoto nhirem kosi se ubeye nhira ama no abroso we ne ye mpa ebo kakra ye de ema wo we de mema BITMISE abepesa anwum we eye me nyame na makase ubeye kesi
kosi se ubeye kesepa eno na seed ye no menim sanka ubeye mi se ya ankama tete eno ne mienu eno ne me birthday songs mienu edidi edi kan ye ohima mercy na seed ye no so ya seda na ye de ubeye kese nti me bo ubeye kese ne ye wi ane ye de aka na ye de atwo so na ye wi a na afi ayebo ayenkoi mane moy emo maye ne nko o se sa wo betena me na ase a akosie wie ya eno a condition e wo mu ano simple one crowd sa wo betena me na ase akosie wie ya na so no na be ye nye wo na wo be ye o de ne se tena na ase mo tena na ase ono na be ye nye wo na wo be ye jaima no sa ono na de watamfo be hye wo na ase ono na de watamfo ono na de siwie be hye wafono ma ono na be to punu wo watamfo anim ono na be pagya wo empagya frɛ Awurade promotion comes from God alone ono nko a na timi pagya nipa ono nko a na timi ye nipa yie wono wode wo ho tu Awurade so na de nyina di boa won na wie won impo what the enemy meant for their evil and work it together e tell you bonsam no nim say me ye wei e de agu wani ma say eno momu no na san kura pagya wo I to say Joseph no na Potiphar yere Potiphar ni nuanom so mo ton no Potiphar yere nim say o mu nim say hon na de ne ye die ba o de ne ko prison prison hon na so prime minister hon na nadoma chede ye ko bonsa nim say obekum Yesu ama nyamesem so akata o na wie oh mon kan jam so mu nyae na ase afa ha nyina obi say enyom no obesa so mpafo nyina to mama akonti ofre nyina ya peke ofre wo group room tie nyina ya confuse obesa mo moto so bia e wo platform so 2 minutes mo nyina mo nto mama na de aye di eto obi amfa anti we ne be ne say we no sir just baby afa na we dia ai sapo kantanka e be de dia to so men join ne sir okay ma join ne na we better ba we no se and obi a betimi na mitine de na ka baako na ye pia to okay only fa de to ani o ine fa de to ana muzu to de no ho ne mon kan tira bo so mitine bibia be fa Denise mute ho obi a mute ne ho na nka hwan enka ho ne yere de na o hine yero wa mute ho aha fantastic okay Jerry baby a obi a mute ho mon kan tira prof aboti so mute no ho very good okay yeah wa ha no aha nti say obi a mute ne ho ai yo eti mo ye dey say enwum no agese yeto say mo say yanto ni obi a nto nwum ni binti mo wa abonte ne de mbetimi a mute mo ho yeah what dem ha no ya mute ye ho okay amana ka baako say me make kasa we no nti na beba ena ebefo hene yiri de enu so akọ nti ye nyina ekita se ba no call no de a ye nyina ekita hene yiri microphone no okay ye nyina ekasa e fam correct okay nti obi aka bia mute no ho odem ha me kura mi so mi nyimi de no fi loud speaker me yefrim ha nti se wo de kan bo nwom no ma ye ne nyina ye nto bo na si de no we tire hwɛ no na wo fa tire ha na nanu etiefo na ye ne
ene wo Facebook ni nyina agi tum se ene no de nyamia se de aseda nyina ema no nyamia ya ade SOMPA Accra medam ase adwumayefo thank you for the love, the support. Chese yesi nipa ba ko ne sentimi nkata nyamia ni ena dua kroso ntimi nye kwaye mo na mo ma adwuma ne ye adwuma mo ni mo adwuma na gu adwumayefo no mo na mo ma adwuma no eye adwuma mo ni mo adwuma na gu ma me nwan so ahwefo nka ho no no credit ena nye obi anso na ye replaceable nye obi na wutimi si na na mu ma ne ye yie nye nipa bia obi wa betimi ayi na firi obebe ye den se obenya na nam sini sa na SOMPA adwumayefo motie nyame hira wo moye botantim moye indispensable mu odu ene akoma papa modi ye adwuma nkabo mu mo support chese ne mo do mani so bebre se de mo free mo akoma mu chese mafo adwuma no se mo ankasa mo dia adwuma ma me ye dia ani yasi woni panyin so adue oni panyin so adue ti sa akokọ ba tan oho na ya na oni ho ana ne ma no aye mobo ti abibia ye hia mada ya wo ye wo aye re no hia go so enhra na medam ase so platform no so nyum so amoto ama me medam ase se mo akabo ma et we de ye mo ne tew we mo de ye de mi ama ye newspaper review no but ye mo bo krata na kakra ba wa ha eti ka ye mo bo ne tew bo no nwotwe a nanka yatena sidia ne yatena na nwotwe ne ye bie phone lines nti sabre ya kosi 8 pm no ye mfa mo bobo de krata no so me wo daily graphic ha Baba Jama wins Ayawasu East constituency seat eti no da ha na so honorable Baba Jama mi say no Ayawasu East no ye cover ni nyina obi say from head to toe ye timi keka ni nyina akopem say ye declare results eti say Baba Jama na Ayawasu East no akwa ye ne dia eti wo free Nigeria sa ambassador na anya kwa o free Nigeria as an ambassador na anya kwa obi nto na akokọ be de akwa obi nto na akokọ wa mrengu na nka hanso bo ne de ne ye nka osuro yi wa masase ayu nka ne obefa hen isa nka okotena mo no ne eti Baba Jama wins Ayawasu East constituency elections and 1,201 public workers cleared for recruitment. It is said the aban ebe fani pa be apem ahenu ene baako ya clear wo mo if is a finance ministry na clear wa obeye adwuma wunya kapre ya clear wo mo said be ya o be adwuma nti we ye daily graph nti obrempon na oduma nkoma so mu ye nkwa wo ne me boni nyina taw sansa na ni bre ene ase ho adaje na me the chronicle sha ase wa ha Asahin Alexander Kwame na afanya makin ni mfoni ne da ha no wa chese no kure MPP proper policies awom de bae no eno na nam so ma ga na agina ba bi pei we eye Asahin Alexander Kwame na afanya makin wa bobo NHIS school feeding program free senior high school free fertilizer for cocoa farmers and hodo bebre ya obo so kama e wo chronicle mu na enra na yewra samejamfi Esquire na ase na wohwe no na no ndi ye na NDC Star Wars no wo mu nyina bowura mu ene no ekwama no dak na nsem a eno so ehon nsem ewo chronicle emu minority fo nso sana no ana doctor boma otoku no wonam koko ofuo mu no sa no mo hwe no minority fo no so atia fema me no ka sei Frank anodompre wo mo tenene wono so ne nam koko ofuo mu a behwe nkonwa plastic chairs esi koko ofuo wo mu nyina tete ho a wo mo bonkomo ewo koko wo mo nsensem no emuo emu nsem kakra ewo aha na samufu adwempo ya wode ba akwa na kumu obusa say from Tehran to Tema lessons for Ghana's economic sovereignty say ekon asi wo Iran ne Israel for ntamu kwan ba ne ebefa so a yenso ebetimi asua de ede afiri mu say wonsa eka chronicle la ubehunu ensem no sane wono so ede aba na Daily Post emu na mabegina sesi ye ene wode aba say Baba Jama NDC wadi nkunima titim kra by far ahonsem wa ha NPA nso womo pani a woda ho awo MP ho ba akwa friend Dr. Shela Ado wono nso womo abona ba so sese de 2026 Instinct Women Conference and Awards in Nairobi wakwakwaji award no ede aba ya enya asem kuma na wode ahonsem bebre ede aba eno nso wa say you don't rush policy implementations we a chief of staff near worker ede acha wono mu a e kaseti 24-hour economy no eno se sa de bia de ba bebo o man no ya mbepre ye ho sanse opre ho etuma mpamirika hwe yi a na ofuturu kura ye nhunu wachira kwan Daily Guide na me de wie media no kura se makasa me boni nyina atofa nti me kan nyina bom taw Daily Guide no de aba no se abrem cocoa farmers ni wa abrem ha ya cocoa farmers wa mo so wo mo be ban dua Abrem cocoa farmers threaten curse over price cut. Sa ban party mi ahwe nyame anim.
ate wa musika so say die won ba boban ni dua eno ho nsem ha wode aba na osahina Alexander kwa me na afenyo ma kenso ni mfoni na da ha no eche se no kure MPP die ye ka Ghana mpuntu a eye wono mo na mame Agrada is back. Agrada itefo no is back. One more hima Agrada and na ye sober reflection. Me nyin ni say enema be kodada no. Me gidi say me nyin ni okay me dia me nyin ni say e be san kodada ni. Okay. Me gidi say bibi o say hini bibi timi to na pusu. E de sakra ye bia brabom. E no hwe ma me na. Me share any said ye wodru na sorry ho no o si bu kotodwe. Na wo humble ne self no. Me hu ne sada. Ma me hwa akosia. And the way na ne nsa esi ewo so. Yes, and na wo hu so obompa yen so. Obompa sa oka. Me nyi ni say be go back to how it used to be no. Bia me ne asia ma na nadwi ne. Sa ne ma no me gidi say. Onyankopon to da bia wo de wo kwhye baabi. Wo se wo de wo kosie. No waye wo ye di waba. Na mpacha akosia say. Akosia obehwe. Ne cartoon ne wo. Akosia cartoon no. Aha. Na hese no spell gra da. Just a dash gra dash da. O de he agrada after 7 flavor. O de wa. We nyina. Hwene wa ye no. Wa, hwene akosia ya. Ensawam de flavor. Flavor. Anyone can say ensawam a baptism. Can say ensawam baptism. Mame, me dey see wo daily guide mu. E wa hanti agrada after ensawam flavor. So akosia de ba ye no. Sana ya ye no. Yeah. Ohene to as well. Mame for the Ghanaian publisher Democrats and to also integrity and professionalism. NPP is Ghana's democratic pillar. We say yera afenyo marking. Efutu mrashebedwene ya wono so esa dom kumano bano deni no say NPP amanyokwo no wonom ene kebmamen kebi. Wonom so a pillar anase wonyina so ya ewo my Ghana mo senti o hwere MPP a wan hwa no wa hwere enema hodo a ebetimi eboa yeyo ene empunto we ehon nsem no eda hasenom senia obrempong din kan di tudwa no minority MP storm cocoa farms overpriced cartel abai no cocoa boy ya wote so be se 1000 Ghana cedis no ya kakra bi da so no wo kire se wo mososo nenam akuafo no enfom na we ba bi o matwa hia no ukoko fomu ayefre ho aboye ayesa ukoko koko no na we yakonwa nwadu asisi yakonwa keto ne bi na ye de ekoko sika nkuma na ebobo no bi na emfonyi no matwa to de ato ase no makratafa etoso mienu na kratafa etoso mienu ho na nso no first lady ma Melody na Mahama wone NDC campaign fo na se kunini ya wonum ewom no yewra Sami Jamfi na sinimpo be ma ya woto fom enam akrofo renfo ensa so no nuada na wo mususu aboho amane ese ne na wotwe de no abaso mu nyina ekogya no ma bibia nso ekọ kama na gamanche na watche se krata free ni fie akọ panyi bi anase be ma bi efre ni koka se womra na ase sania wosi ekeka ensem efa tribalism ho efa yerarandi abe ho no womra na omeyi ne ho ano na ese no so ho nsem no ebia hase no mo a yedi mu amane body amamo afa yenko the new crusading guide the obokrata no emu na ukọ Ghana Shippers Authority apanyi pa ya wono na etua no Professor Edward Jampo wono so etrese kwan ye to da bia ya na aban enwumemu no de yoye ni esubo ni bi esikoso no wo se ebre na wiedu se wonom di ni nyina da kwa wie nti wo se no na fam wo de Ghana Shippers Authority adwumakuo ni mu de sa wonye krado so obedi emra so wonye krado se wo be ya abaye adwuma te se wankasa wo de na be nema troka de a wo mu ni wo be wie entempa so ne ho nsem no eda ha se nom na wo de wani kyerem wo yewura kodwo opon kroma akoko fom nsensem ya won so so awoka rechikyere nsem de amakoko akuafo ne sa chia emu ye esabebo nyina de bibia wo ne mrente no MPP breba na wonom ato de amom se be yoba be hyehyɛ nema wo koko nsensem ho de ama wonom na Democratic Hub for wonom candidato Oliver Baka yade ono so sania na asema kodi court no yeso o kan sembi de agugu guamanfo ho fi o kan sembi de agugu court ho fi nti no 10 million Ghana cedis defamation suit wontua emfa emma wo mo se be ya obetimi asa kwa retract ne comment na wo kan ye de fa mo no wunya the new crusading guide ya ensem no mu nkyeremu nyina da no
eya de a ubenya na DVLA panyi kwantrefo ya wono so da no nifonyi eda ha se nom na wo kire se enipa binom de kokko de se DVLA vehicle number plate a wonom etwa no foforo no enka wonom nya na wonom entwa so ente ma masokora asem no kodi court no abo asem ne bongalat e de akwa akoto baabia no so ho nsem no krata di mu amanebo abasi didi Ghana Tackles Party finance na ese wo hwe amanyokuo ahodo mu se ne ya vote buy ne ade ekoso na se be ya pepepe ye fan ye betodwa na ehan etimi abo abato obiam nti no wo se bre na wiedu se amanyokuo ahodo no wono behwe sikasem totoye no wo betimi aye ne ye na sa ne mane nyina no etimi aye twam kabia ma memfa the Ghanaian Times the obokrata no entu apo na se ne ya Yewura Felix Ofosu kwache ya wono na eye aban no ekasamafo aban chiame wode atodwa se aban no hwe abandada na etwam na wonom bleso ye no mfa nkofo bi ema wonom eba ye se omumedi adwa ewo enwuma ahodom ne no eno oche sa mamra no ema ho kwan eduru bre bi sa aban ne ba be free so a aye bretia woni nteni kwan se wotimi fa nipa na so no abandada no ene ye job for the boys into se sa omugun se wasai wo munyina ade o mafiri mu se be yo betimi afamla kwan so ene hihye pa so no matimi ewura enwuma ahodom na bibia so etimi akoye na Yewura John Dramani Mahama krata fa ye to so du mienu ewo Ghanaian Times obokrata no was brace up for economic shocks na chese sikasem ntoto ya ne niam ahodo biada ya edi ho bua beba bekekere bibremu ene wo mo empanyimfo anim no se be ya wontimi enko enye wo mo ho no akoaje wo manfo ya wonom edi wo machi no wo say this is the time be man sin so mo ansan wo hamunti no wonom ema wo akoko nyedru na wonbu enyedru na wontimi enfesi sa challenges ahodo se be ya bibia so betimi akoye wo amemu a wonom so ede ema ne ho de amedi twato e wo ha se no mo no eye invest in STEM Greek health to fast track Ghana development and I say Ghana's development kratafaye to so du mienu Ghanaian Times and odi aba no chese Yewura Afenyo Kingdom kuma no ba no dani na wodi asem we say etudwa system no empanyimfo emfasika shem afa kria yo ho nsem apomden ho nsem o ma bi akiri bremo ene sa ne ma miensa we sentin sa ban we say eye ne sa ebetimi aboa ama bibia so etimi akoye na Yewura Kanea Sokore Mampon MC ya wo chese woni afoforo nwotwe bi bail conditions be one moment me meeting to say what da so etwiremu a eno ho nsem no maame Ghanaian Times the obokrata no pe wode aba mama party de ye nim se waba obrempon aka ya ka ho asem ye ya mana kwa aba radin so ni mu onye ne foforo no kre onye ne radin so ni mu no onye ne foforo on hye na tamfo ani wu no maame eto da bi a wo ho ya na wo fi se nipa no ye se ukoto se aboa bi esi wo nua so a kacha de se sorry yeso enka se sorry me so na wo tamfo nso so ekwa amane ma susu mu wani nye na wan hwe ya next time na ye wa efiri nu so an na eba wo so eti ebe no am say Parkinson disease is ache na wo so ne nsa no you don't know what that can do in people's life me na me hu ni se wo bompaye me hu ni se onkronkron na esi ne so and again o show appreciation or show gratitude that the amanyankopon de waya because no wo hwe baby a no wo de no am hu wo mfonyi bi a wo ne kunu ti wo mo bed bi so na wo hwe baby a no wo da won sawam na watimi aba back aba be da won paso asomdwe mu a ayadom na wo hwe se de obo fi wa come no wo bi akọ prison wakọ wo bi ye che no anu wo mu di ni dru hwa no wo mu hye da ya ti se de wo no so sofo asia ma ye mo na baso wa ya de wo gina chire wa boni chidom kase pa obi ahia asia ma wo na brabo obi asia ma wo na brabo everybody needs asia ma so he will like ana oyini me fa happy birthday so ye ko kantamanto no owura bi behu me okay na okacha oba ohu mi na no say SOMPA akra mabaha we de me mama so atio me ni udi the same birthday sa no kan me ni nyina day na udi birthday na me so me di me birthday and am say na je me number na udi ni bedru anu wa kan anu a eti pa awo kantamanto pa kantamanto owo gate 5 woton kwada mpaboa woton kwada mpaboa wo kantamanto pa kantamanto gate 5 woton kwada mpaboa ene ye ne be on so ye 4th March happy birthday nto ye nhira pa you are blessed eti yesre nyame nhira ma no amen enti we de ye pa enti no pa nhira
yenye ne pan hira o BITMISE ye atwa mam na memfa ma no na nti we de memfa happy birthday, glorious birthday, Emma Pa. Or what gate 5. Gate 5. Cantamanto. Our tongue quadampaboa. I ain't never be pebiato. Enche. Fantastic. How Brimpom Beba. Abruetia Beba. Gate 5. Pa. Gate 5. Gate 5. Cantamanto. Quadampaboa. Mayor, one of your biggest clients. They say I'm your customer. Indeed, that's obey delivery and I'm a member. We are delivering now 21 Watermelon Street, Accra. And now say 22 Green Hill Street. Nina Dome Accra. Maybe now I've been when you're 2 years. Hey, BITMISE who says about the size baby. Me can't bet yes here. Odiv when you're 2 years. Now 2 years, then you're 2 years of 4 9 oh. No. Onyenya afene fampo. Okay. But and now you get 2 years and I. Oh, okay. It's maka 2 years now. Okay. It's the end we the glorious happy birthday near Dema. Pa. Gate 5. Gate 5. Cantamanto. Our tongue. Quadampaboa. We be the free SOMPA 106.5 FM Accra. And I uni AKOSUA ABOAGYE. Uni me nyina edi me birthday. Edi birthday abom. Ena ye day Emma. Ena finally ansa na tie for bebe mu no. Ohine me fa seda Emma Sankofa Prestige. Say nano ena Sankofa Pan-African Honors. Womo ana Ghana foa. Fantastic. Womo gidi se womo di dwumadi ahodo a eboa impact. Nso obi awo ne honor and recognition de wodi ogina so de ye. But omo de omo bibia den sesa ebre nipa. Enti womo hye manimonyam nipa ye hye womo manimonyam na meka ho. Na me de no omo gina mu fa se me yesentroni na me de me voice. Ehye nkrofo nkran. Na tra bi kra me gidi sa founder no kan sem bi o say ebi you have no idea said your messages no obi okro pese o committee suicide o ten obi okro na o pese o ja aware eti de asadama nyame fa Sankofa Pan-African and the course on National Theatre. Now it was very humbling if you say Abruetia we say alongside Chief of Staff Dr. Julius Deborah alongside Tego Sisters. Na wo nyina ya ana omo we wo mu various field ahodo. Now alongside ahemfo be free Savannah oti northern part of the country. Now alongside we share Jamestown hema say me refi ni din kakra oba ne me kra be twa picture oba fefe for no oye Paramount Queen Mother wo English Jamestown nyo no nko wumolofo chese empanifo na amamre kra ye fe wo share traditional regal no a na ayefe pa na de no ote menche na ye Greater Accra Regional Fire Commander. Okay. Ono so omo anano. Wow. For no no de no ote menche pe. Na ono so oba so no the fire for no the buy. It omo yom si hit. Okay. Aha. It ono so kwenti na eye mani so se bibi sa course na wo hye efa me voice amedi ye na me dwumedi ye friend woman to woman. Okay. Na me di dwumedi ma ani me kom ma no omo wo fom pa no. Na makwa hye wo mu nkran na me share testimony bi e wo ho se ohine me kan semre bi ye call me koye woman to woman e wo koforidua na me economy ni former first lady Nana Konadu Ajiman Rollins or Nana me guest main guest speaker ani e ko hye man nkran ohine yiri Dr. Gifty Auntie Dr. Mrs. Beatrice we afia there na Whitney Boache Mensa na ye koye enti ye koye no a ye ko hye man nkran no Obrempong ye wie ne ye adwen say ye ne omo be hia wa no no sometimes no ye mount platform na say ye hye man nkran say wo be gina ho na oba ne hye wo adwen say wo ba bia wo duru no ntimi duru ho eti ye meet wo mo one but Abrotia there was this one particular abayo bi oba manim because ye hye omo nkran wie ne ye say meet wo mo one on one eti oba no okuta nkwada miensa ba me hye said wo ye fluent e wo local language no ye fluent e wo English language na me hye certificate said now I was wondering say no be over 23 years there then na okuta nkwada miensa obete on sati AKOSUA I am finished na mapem mabrabo asai and I'm adding na wo kasa was me ma me papa wi bra na misua ene ye de me ma me nana sa me nana nhwe na me nana so no oni skanti mi hia abrantie bi na abrantie na ka kire me say ma me ne okotena na me boa wa ma osua adwuma
ɛna odi abrante n'akyi ɔne na wo baako ɔne na wo mienu ɔne na wo miɛnsa abrante na amfa na nkosua adwuma no sɛ nkɔra miɛnsa ɔde wɔn kɔn nam sɛ hɛ nti na brabɔ aba awie nam sɛ abrabɔ ma awie gye me number yɛ kɔ Accra the next day frɛ me ɛdeɛ na wopɛ sɛ woyɛ na ɔsɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ fashion designer ɛnam sɛ kɔfɔyidua ha hwehwɛ fashion house bi ɔmo yɛ adeɛ na ka kyɛ woman to woman event ni ehu deɛ bɛyɛ eti adeɛ kye wɔ frɛ no ɔsɛ wɔnya bi etu to cut long story short no abretia after covid me kwa me refi ni yaboa na but me refi after covid me wɔ hɔ na me nya package bi from unknown person eti me bie so no unbeknownst to me it was this young lady na yekoye conference okofri di obetina manim na o kan say I am finished no na obi e design atade fefefe and watch note kitwa bi this is from the lady you inspired not to give up. Wow. This is from the lady you inspired to begin again. Wow. Enti we ni atade a edi kan mapa ma me de ba be chew. Wow. Afi abroti se me su se me ye den na jimi nsem yet through that woman to woman na ye ko target man no aye o mo say wo mapem hope bia ni ho ena na ye de ne nye say ye kasa keke ebi wo ha ye du kosua adwuma se wani abre se obebo branko ade a ye bebo ye ma economic support Jesus why wadwen se wo pese wo be so pese wo sua adwuma se wo pese wo ye makeup se wo pese wo ye nails na ye boa economically ye empower wo mo eti me ye from 2015 ebe see 2017 ti 2018 me prepare na me konyem ketwa no any a co break kakranche break pem ne be san resume eti the acknowledgement was ade a minim se maye because the last one no was me koye bi osunyane me koye no osunyane eye policy say university technical data na sa go me koye 2017 me koye enti me call 4 regions me ye bi wa Accra ena me koko for you na me ba kumase so me ye no Grace Baptist amekom me wie na me ko sunyane ena me koye bi nso e wo sunyane e wo ho that pre na me wo fida dem ena e ko empower e ma no ene ade nti ya yenim se ya show mu nkran ye bi motimi ya rimpo afi afa ye de e ho aye wan se ese o ye pese ye show woni munyam wo sa na ye ma na wo ye no se wo ye centroni na wo de wo ne ehye nkran afutuo wisdom awarie mu afutuo ene ade ena de to so bi ema ena se wo ye centroni a wo san so eye women in leadership etime de aseda nyina ma mawurade ni magenkwa Yesu Kristo a wo hu me mobo na wo so me mu na wadane me a na bamu amu wo me ho ye tofoma no apagya ye tofoma no apagya ye saa e de aba bedru saa bre nti position bi Nyankopon de ama wo no dwene kwa befa so de impact nipa enye se ye be applaud o keke say influence is not given for applause influence is given for impact or service onyame ma wo influence bi anase wo ma wo se eye sika afem eye nimonyama afem eye ade afem onyame yesa se de be ya wo be yinhirama onfa ma wo se fa be hoahoa wo ho enya wo dia mo onfa ma wo se fa be ye konkonkonkonti o de ma asafo furo be nya so mfa so asafo so until say God resists the proud but gives grace to the humble omo mo bru omo ho se nyame pagi omo mo obi wa Nyankopon amaniska wo de tietia nkrofo fa ho Yesu obi wa Nyankopon amana hofe wo de di sabio nsamfo obi wa Nyankopon amana nimonyam onfa nye de sese wo de ye obi wa nyame amana influence wo de nante ni paso da bi baby nyame de wo hye bia power bi o de ama influence bi hu hawa omo ben wo ni titi obi wa wo ye nhihyewo ni mu oye opabontenso animonyam okay but efiefo de oye obo basabasa obi wo ho a opabontenso animonyam but efiefo oye omo basabasa say na wo si treat wo kunu say na wo si treat wo yere say na wo si treat wo ma say na wo si treat wo adwumayefo ekom de wo adwumayefo nso na wo kya niam wa abonten enye nyame sompa hye charity begins at home ugine wo wo ho no first omo na di kan omo ye ben wo nua wo ho omoa no but na kwaye papa wa abonten eso na unia bi ho kire no because wo pese ye ho ahoa wo e wa abonten se wo ye ade ama ogie no monyam wa abonten but na unia no oben wo na komede no da bi megiri se de ebetimi aye ebebo no se ba bi nyame de wo hye bi hu se nyame ne hu mobo enye se wo ye special da bi abrotia na me kra de nka se nyame ma wo influence anase o ma wo influence o ma wo power o ma wo ska o ma wo nimonyama enye se wo ye special na dum bi na adom wo akwanya no de ama wo betimi de am wo bi foforo
said ye na so wo yi ni firi ho di David bae no na David wo nwuram etro bi akai ba bia na wo firi o semre bi echemu na nka ye kanipa nka won ka ho eso adom bi ene de waba bewura ho na fa ho brase nante bro ho ase na sa nyame no hu mo bona de ehia ne ye nipa treat nipa yi eti oni no message ne me ka se me sha ase a se me ka se 80 no mbeba me yaka ha eti me dia se dem ma sankofa Pan-African honors for the honor done me and for giving me the opportunity say omo share many monyam ewo sa dwumedie na se many aso bebre na kakra na aka no yenso ye bekoso asom na use your voice e de impact dan say be use your voice e de akate ye mpese your voice ne be ye knife ye pese ye comfort e de mankrofo obrempom brem na me matie fo ma me ne awoka se oda nyame ase ne na papa ba ko ne kan ye no se na akoye oku adama manfa ba ko angomu mazu tisimu wo kan sem ne we ya no oda nyame ase we ya afi na ase nanum nsem ya ase nyame nhire nyame we nya eno azizai nyame nhire nyame waka nyame me da ase me waka wo wo hire nyame ase nya ye ndie nyame ase se wo hire nyame eti nyame de enhire nyame we di wa maka mi wo fida dem no me nua baako abi mo ne di tikese ai mi nua me chia no ba bi wo bia abo star boy and wo kan se bia da bia me tetro bi kwa me ho abeka na me sere o se papa bi afeda na wafa Yesu se na awurade na je nkwa na wo ye panyini wanyini na afa na wo hu Yesu eti wo konkwada Sunday school se wo ko discipleship na ye tetew eti wo ko ye na wo te wo na wabetena nkwada ni mu na Sunday school teacher ni busa say aboa ben na emini Jonah no Sunday school teacher busa say nkwada amusi yes madam aboa ben na emini Jonah no pana papa na manansa so no sorry no okwa ne ntomam okay no de wagu ode agusu sei o say mame se me hwe ade ni dia Robert Fernandez semo horrible o say me hwe ade ni dia Sunday school teacher na ye denchem ya won na denchem ne na denchem sei denchem na ye denchem na se de akokoduro na wode abrewati akokoduro na otimi de sorry gina ho ene se de osi kwo ha ne ntoma mu no eti o munim so be mesha ade ni din Sunday school teacher na ye denchem I say class ye bisa question ya o munim no no pejob nsantam se da ya yemfre wo mu mama metie fomre wate da mu midi machia mama nkwansa na me nkwana me ade ebi ya mi o ebi ya wo ye na me wo JSS1 ene bad ne say me te class ya my distracted ena the blow na kira de the blow so kira de ono no wo pe ma abro pa no e math teacher ena on say yeah say on say o kira de na no de dot me ensansi ho say no a wo say ye frɛ no and so on now I say yes we be ankana mitie and so on again me say me one more kan wie na me ma no koye den and so dot asama maka enye ma si JSS na mo JSS1 ai and so dot obrempom mama metie na ma no aye den na di blow bi efrem bi na di mo so say dem say and so dot what kind of man Antishe. 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 aha SOMPA 106.5 FM Accra ye djuma dwinkyere. Hello. Good morning. Me papa Ben me share na no pay. ABC wakase free bed. Me ba cha wo say o ka te meji we na na ifa ye ni ya ya ka se meji bro nyaade no na se bro nyaade no wa chew ne ye atwam na beje why yo mate ai ana mama te meji we ko agree no e bi to ba me chanika
I'm a to move abeji. Say who betimi am obi abeji na so pese wo suma delivery guy so ma na beji a. I'm even kwabinya abeji. Obema eben kwabenya abeji wo hu mate. Aya ka kire no. Ono kra wo beji ne de wo office he ya. Okay, pacho ma mintie wa wono pe. Nchia kete kuma ju ashama. Oko communication officer. Extreme man ko on a push. Na muntu manu. Sister, nyami chance mo juma pa bi abuchi obi amichia no. Okay. Ni aka meka wa ani say that custom and narcotic nkofona ya chuom na ka nipa fo wa mo ye nine no. Yes, le. Woman na ye kanku say NDC MPP akwas say one woman kanku na ye cheri san nkofon because on mo bo omanu abro. Say almost yeduma to eduma anu say mum fight against this woman AKOSUA. Na mo my organ crime. Na mo shida aye baako ase na mo diko ba bisa na mo bokro no. Enti ye da police for IGP police for na amu chom na se say yes omo bo hu modi some the tia new case some go say ye patron say hwe no ma be mo ko yu bia yes because oman ma yeshi I she peska HR contractors ka no mo so da kodum akoto nyema na yesu ya entity funu yesu nye kakra edi enti efe we die ye ni tinche papa sa ko so funu mo ya konfo na ye kacha mama pan say old in konfo ye yi mo edi na te o mo so mo ti na enti fo no mo gum na mo yes anu yes ye de ba say nyame pom ntoma enti ye njeli wo ye da say Menso medanse 0260196064 and 0260196065 ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Good morning. Good morning, Jenny Money. Yeah. With them. Mo ya dia. Ya hu ye pa, maminti o. Yo, ana pa me jaka dia ni divine selection and ano pay. Ya me shira mo bebre e chama ma ka chere. So ano pay me jaka dia anche na ya beto chairmanship abano David Kankambo bi ona je jaro no chene so ona e wo se to mano nti woni kasa papa be kasa ma chairmanship na yede na me chia income na chairman David Kankambo bi on so what din Kankam Keslo ya mere o campaign ya paska na benchi a heja tapia Mohammed wono so wo be boy mama na che mo organizer yo enje ma wo ganyina no wo ja etia do adutwe na so bi to me za o na tu me ni no eso me papa di o de ma me na so me ma me so di o de ma me o ja Benjamin so ya wo no the same thing. So the Diana Mamma, so Diana the Mano, but they are killing Papa and the fire. Give me the idea, a quiet video, and give the Mamma side. Yeah, you can't on one, yeah, Media. You mean him Shabba Kura, much is every my brother. Anna, yeah, better make another place. Yeah, anymore. I got Ghana o time, my son. Good Jimmy. Meet you, pa. Mo ya mi bada mi kanyina ni se na no pe ya mi shiro my Ghana kuro na ye nyame aka fa ye ho nyina emre mma ye because ba bia ne nam jeje no de etro nti e ba se Yankopon se wo mo aye ya kasa so Ghana no emza de tia na etie ensisa e bia nya maaye ye ba sire de wo mo so mo ba no ba mo my Ghana ye yie no on transfer Ghana ma ye ni e ho to ye. Bye-bye. Medanse ejeni mo enso na de ne de ba ne 0260196064 na 0260196065. Hello. Hello, Auntie AKOSUA. Yes, original. Auntie AKOSUA, original form de winya me mo awoda papa. Medase. Na original popon so ensa odi ama no nko so ma ne kese wo no watefo. Enipa bia Auntie AKOSUA. Obetra wasibia winsira no bi nso no so. Amen. Nenka sompa aduma yefo nyina. Amen. Na Auntie AKOSUA fani kese bi so won so mo awoda pa. Okay. Eyewura Alan Kojo Martin Papa Oprohima owusu odum ni adoto
Also, more what the papa. Major so. Major so. Young one by one time, it's not 2028, Ghana for one family, Mama for a man of Uncle. And I was here, my uncle asked them the soccer crack. Santa was a Ghana and Yamano couldn't, I thought I can't couldn't see any part. A quaint fossil for a nipper woman, man, was in Chay. Miss Sle Amanofo, essay, I buying air for a nipper or Dumama. Yamat me for now, corporate MP. Yanya MP was in the Diaco, no minister was in the Diaco, not a man in the Diaco, no Hennet in the Diaco. Sabi was only penny now, so do not from war. And this one by one man, some woman or some papa. Went enough only Kulun, Kwan, AKOSUA. And also that years I'm going to didn't go to them. Miss Retardeno, Ghana for Yamai to anything. Wobi a wo ya bambo woman na mo sa so mo ye kululu e di dwuma nsem fata wo man mu no enam se obi oso ne nsade no ko yenti no ena ma sa ade no ekoso me se Ghana for 2028 MPP NDC na yento ba ventia wo mu yemfa UP plus e wala nta matemla na sa ne man to nta Ghana ni ba bia o so fa se man adwuma no ye man adwuma anda wo nya menka mo me nyame su nhira wo pa me enemy nya ba no ye dase yo aha ye SOMPA 106.5 FM Accra hello nya ba SOMPA hema me mawo awodapa me dase amen Oma uni mpe adomu kwa adomu. Amen o. Ukata ye kram. Me dase. Ukata ye de. Amen. Na ujume di enso a. Uye ya udi sheni pankwa no. Nyankopon koso anshira. Na sa kopele bi. Na dodu wambe nyamfa so epi uhuno. Omunso ye nshira. Ema apupo. Dunya be ma ebe ya mekate si kwa beneni. Eben ye dase. Eyi ABC a okase fi ya abede so obema wa ba beje ni bro nya ade ama no. Mechi so kan into the message akonya be mo a mate mami ti o Eben yes me nyaba but me nyaba mami chia me MP honorable Mafudu na no pay na me chia honorable MC Agbo guys na me chia Mr. Osman aka the one no pay nsem kumde be any dia me nyaba when you work out every day maybe sure sem boka o say e fa asore penia yemfa ni oye bi no di fie yi sure say me nti o kan say bia no pe ma ne ye me de pa o kan say obehu obi no ya do e wa bo onti no ntimi hwe ni fie yi entwe yi because Bible say yenye ni pe na yi titi ya ye ni o mu fi then e fie ba ko titi say pe ni bia no be ya do ye bia na bisa won say na o fie ti sen Yankopon shira me nua ba me di wie no na shira minority it's one too many. The privilege committee. Maybe is it the first person where you minority than and also obey Kennedy on Tiafi. She obey minority that it's shocking yourself as MSC, it's a mess. On Sini Wabotre. So the first honorable could just all say because allegation via non-honorable Okujato Bias have been done. Privilege committee. Why are you disgracing yourself like that? No matter minority say. So my party no. Non person be kanishia. Enye koku asem no mbe ba na de. Kenya mo party no. Because eno nfa vote back crap on rom. Ni aba me bi saw. So okay put the kuma na betimi atonye madodo bebre amaw. Now sika bebre na timi ntoshe mawa. Ni aba SOMPA hema ni na ope. What I say? How would you cook as me try with the name fashion, bro? And I'm going to hear almost Africa, minority chief whip, the Crawford in the chief, and fashion, bro. Coco for the side at here because it's essentially John Dramond, Mamma, and a person can't say, yet on $10,000 and to me, I'm going to make the answer. And a brand new 1,000 to my pencil, and then I'm 600 to 700 years. And one no more pens, you turn 5 kilo, you turn 110, and then you turn 65, 70 Ghana. Medan Say, Nancy Coco, the Gamas, as well as now, Banka, Menso May, so, Cinema, Bosha, Michelle, Mono, maybe me Bosha. Medan Swebe, what time now, so Yamo before from Ra. Hello. Every heaven, what I am led you I. Okay, Jawa, I got the whole big. Yes. Well,
only a bema, Manova, young Pantan village. Manaba Pantan, yada se what artist here and so Yamisha say, what does some pana would be a cheaper? What? Oh, sir, Yasuma, Empanisi, oh, mammy, and also a dark. A try that in kind. Sorry. Aban Papa Mpona Bay. And I like the yen to meet you. Aban Papa Mpona Bay, a bay and I want yet no amber of mine at the upper some. No one, 2 ways to that. Was it that? Oh, a German so lay after so boom. Now, so Aban so, if you are from bread though, and come make you sentence at the airport and come to name Abba for me, dear me. Yeah, I mean, you saw me so. Let some Catholic now. Aban Chiasa, was it abandoning a practice? And that was the Aban Panaba, and that what the proposal should. Thousand we got to oh, what we are saying 10,000 dollars is at day. Mamma, even Adan Papa. Grandma of Upper School, and that school, class school fees. That's one of them. You pay a free Muslim baby, and 419. And now the boss Muslim Nadia Mayan come out of your carpet. You need to have a baby. We got to say, I agree. We are a deal, I can move. The moment I so. I tell you, would be an uncle like you know. Saka Anthony call on some. But I'm more personal when you don't play. Ya tongue also a so called a punch in a man. Then I make a sanity. Ya some also got to watch here. Then the man is to watch it. And the crowd was asking us also. Ukoto, Tabi, Kenkia. Kenkia, and I don't fight the moose. You say, I'm yet din. That can kill in neck. What's the table? Mate Otama son 0260196064 and 0260196065 aha SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Birthday woman. Yes. And I pay or trust with the encounter. Amen. Encounter so. But you know, the amount. Amen. The Udu, the match reading area. What you are. Medasi. Well, Bema, Nana Amwako, Abuagia, Nakatashi, S-boy, or against one of the to Nana Mwako, dear Boagia, Kennedy, who is opening your Bakusia Guabuagia, Medasi. Obama, and a bay or something encounter. Medina, Lemau, I want that papa, in Shira, any award, any scar, a womb. And there will be Biala, or yes, in Junior, or yes, your baby, Jacob, or sign a rising echo, but a woman. It's a Yakupo Insta Awards and Kupon Awards. Now, who do not know in a mere jumanity? What if putting a bay a bit of Mangan and your comfort? Amen. Amen. Old thing can afford not a young collector for Crampono. And yes, then don't be on the Panera, or didn't be a map for the show. But the word there, who may you say, you know, they are to Odoing. I'm a Usam Papa Piasam, so the point you can say, oh, that would watch you, you piano. Amen. 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 And I pay Maminche International Chairman. Honorable Watchi Ejako. Let's MPP in paying for if a party here. If it may be Akuma as a party, the medium will did this year. Silver Honorable Watchi Dakubaye. National Chairman. Oh, you have to be party ma. Akuma Abuto. No, you get the one party 2028 election. Yet now, I'm in 2028 election. In 2028 election, I'm going to party Abati and Kuwait 2 years. Pretty about Messer and their cost on phone Nipedia. I bought on my corner and account. I will say on money do get a man of no quarter as Piasi. And Sanda Hodia and the Afro. You go obey a tenua, who bought on man or buying, not on money selling Chiaka. Nessa or some book or money chronoa. No, we are man, before umpe or man gonna ye. Many about, let's look at you say, a comfort of the Hanyano. Can I put for any woman in a Tanka Dame Tanka yet, your who can say a Penidia, the money at him. You could police me. A chat there, 3 days, you're watching for the good police, but you could send Johnny, the good money against the Padia. But you're only for Coreda. I almost share an hour of now. Mate. Martina on council Homedase 0260196064 na 0260196065. Me fan depend numna fe media frɛ for na ba wie. Hello.
Hello, AKOSUA Shaba. Yes. Michio. Mejo so pa, me nua be na mehia ni. Uncle Ochini. Yo, uncle, mami ntie we. Miti da se. Come on, Amen. 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 Auntie. Yes, Yamami Wakwaba. Yes, na Yamani Akwaba. Yami, the son is so pleasing. The son is no, Yami didn't prefer BB. So don't go to BB, no umbra. Of the same, Yami, you are fighting in the casket. And yet, Bibiana, Yaminta Abaka, Yemi go over, walk on to really go over with you, you hold them with Chimano. You say, a walk of Fumino. Yami did not call Akaka Fumo, because she had bad figure, Baba Yan many years. We said, you are fighting a year, Juma Kakabana, a Yatin Hosono, a Juma also. You didn't say, Yami, one friend copies, but there was no question. Nanasu could say Bibia or Ba. Ye, not Fidia, will be an HDA. Auntie Uncle, a nice motor Sabian. What president did ya? If you know about me, if you know type of your cover the bonnet. So, when you say, Yamin Koswana, or Kobo India say, Yamin was second with Sika. Now, I ain't remember for yeah, you see, be politicians in it, but I wish I know. So, what should go far, or Babasha, no, Babashi. When said Bush, I do some more, and I had your watching I and Nasu. Look, Mamma, if the president, then can't. I think he's a whoop what you know. SOMPA FM. You can compare the conversation one and say, the cocoa farmers, Yamia Maduna, the bar. Matida do time naso. I want to obey the Mate. Price the for Mamma, the Buffon. Mate. Medase o time naso. Akani pan nine maybe. Hello. Good morning. Honorable Nana Ohima SOMPA. Medase. Me pacho minia ben meshia ni. Me pacho bright ni a me kasa free abuso kan. Yo, bright abuso kan for mo ho ye de. Me pacho we bring Yankofo andom ye ho ye. Say bright to kwa obeju bro nya de na na umeje. Me pacho ntime mbamba ji ye. Ah, okay. Ene me say ada eben be ba ono nanka. Eben wa baba ji ni de ko. Eben de ebe ma de juma ye because onu de oni mo a enti ye be ma de juma. Ada bi obenya akwenya bi a obetina aba ono na waji mi de na amane. Mate maminti. Because me so mi tika so anti ebi anyame adom so a e wan kasa so no yese nyan kasa so me ba o. Because ni mu me oda. Nti yese me ba na mbe hu. Me pacho mate maminti. Yeda wasipa ni onta wodi ma ye college no. Eni Ghana fo nyina nyame nkyerɛ na ompegya o. Mamembo honorable my yafreo edin afi odi mame koma kai bi na me like madi jibe le bona basu papa the ayawa so election yetime watime akoye juma din a yetime awini sa abato no e dia ka NDC no honorable baba jama me man congratulations papa onim na wa ku se ye po mo bo mani kro no na ye pese ye chi omo a me kire na on kan kire MPP in telephone former president Akufo-Addo any Dr. Mahmoud Bawumia se kenu furiata ye ni na tina o man we mu 7 years abra o ye finance minister omo bo modern se o man Ghana eye ni dia obetimi abetina o man no mu omo ma kenu furiata emba o man Ghana mu na the questions be a Ghana for pese ebisano no na omutime bisano because o ka about corruption there one man can want them kra mate what time na so ye wunema omu ye the man who see ye wunema omu ye ya omu di call opposition kedase me dance pa me fa nipa miensa na mawie 0260196064 and 0260196065 hello SOMPA FM. Hello.
Hello. Me pa chomi nua be na mehia ni. Hello. Hello. Me pa chomi tie wo me nua be na mehia ni. Pacho baby chef ni o ma. Hey, baby chef. Mama. I'm there. Make a Saturday, me from Mother Show happy birthday. Oh. I can make Saturday. Amen. I'm sitting in the show. Amen. Now, show. I'll pay the show well. Oh, me that's it. Okay, say happy birthday. Oh, me that's it. Nyame so ma la dochi vita. Enye kese from glory to glory. This year enye bigger than last year. Na baby Amen. chef so mo hospitality na mo ye na enye kese bedroom ebi na hotels ne ade nyina restaurant akese nyina na bi wom. Na efe no monyem mu akwa no monyem. So thank you so much for passing through. I really appreciate this. Me da oma se. Baby chef, thank you. Bye. Me da se. Etie for that me the baby chef number betudwa. Wo ye wedding. Wo ye ebi a wo ye event or ye into event and afen so aduane de ene say ye jollof o say ye fried rice o say ye pastries say ye natural drinks ni nyina o ye ho adwumanti ebrepa mu no meka ne ho asema kire na won so wafa ne number na o ye bibi kese o ye birthday o ye bibi a na wa frɛ no na order na ode amount ko so atie sompa me fa de waba hello me pa cho minu abe na mehia ni wo nua Elios Begbese. Yo, Elliot. Last but one caller. Thank you. Okay. Me pacho maminti you, Elliot. Minia. I will say NTP 4. Yeah, yeah. After your market. Pupupupri. And I chew more. You were my way more. It is done a song for 8 good years. They don't to me. As I said, no. If you gonna phone ya GD or Pelta Mama, no much man Pelta boom. Oh, do it Ghana Christiano. Then a phone him say, Ghana, you call a name. Oh, entity I buy, oh, my Ghana, quite too much. And she said, Pelta Mama said, research Ghana. Oh, someone need to be a year. Mobile NTC, MP or Parliament. Let the way Ghana, a quite name. Fishing for the Magana aquarium, nature. This almost a cuckoo. Master, and was in a calm. Moya who see, woman, not your woman, than a almost because you are my room, a city, say, $1, a city, almost to me the day. And before. That be sometimes me can say your fear nyansa because all my things say your lawyers nti book nyansa eno na da hospital ya nya 88 MP of Parliament micro minority. Okay, Elliot. Master. All right. Master nya buti President Mahama. Mpacho yate. For 4 years obe survive. Thank you. Elliot ye da se pa the otwa to kra. Hello. We. Hello. Hello, accident Pacho, good morning. Good morning. If I try a friend in a map, to substitute too. Pacho, me didn't say, I'm sorry, so happy birthday, me to say, send your birthday. Ay, me da say. Una dana edan only a buy a bro money and one na. Pachine. Na wa wo no. Pachine. Oh, na kura no what to say. Pachano ye. Oh, oh, me da say pa. Yeah, me sure normal content. Amen pa. Me da say nana. You bye. You be kasa why? Mejo number no my friend why? Me da say yo. We dey na me see me wie but obi me hwe so your ba. Hello bonus call. Hello. Mediane nana kwa me. Nana.
Ekade binim se oba na ebanti me fa no. Ye nana. Nyame asum jin kawo na nyame onye okese. Amen. Amen. Akoma so bisade na mawo. Amen. Ye ohwere wo Christmas simone afi twam na urade enobo no. Amen. Afiwe anye kese kopem so be kese da. Amen. Amen. Aka me kanete nyame de Ubonni bi kwati baby kwani. Enukre. Nyame na kata ben senchene amane mai. Amen. Na sabre yewura kantanka baby obia na no pa mechia no. Oba ka kwe no fo yibia kwanya na okọ general secretary do ka kwe no fo mo nka no. Yama me Teresa uni. Abe wabie se obi bia wo the constituency ho a uni nsa no adwuma no. Obra be suanse no adwuma. Ai ti bia opesu sua bia bra be sua free. We so ya be ma akande ad be ko strategy man so me bom nka ye na akra me kan sense abe edru mra say ja politics no ne hwe oman ne press oman ye ya ye me na SMPP by 8 years wa ko tena say NDC aba support wo ye ko nanim no so ba no abeto so firi ho but oman Ghana de ade no ye percent na say ya da be no be ba be ni ye yes, ye nua no mo muso mu ye duane mi to bidi. Se de e kona no ya edin. Wo hwe prente o de we obi mo chi no. Enye o mu na but ye se nkate baako ese nkate ni na. Baako ya de ya mo amaka na ese mo djuma. Enti food and drug board for mo sorry. Obi mo o ye djuma pa obi so nya djuma pa. Mo nya no mo so ne so de onya djuma pa no mo nyi ne firi ho. Ene beans no mo no a ene ma bone no mo de frafra. Obi na ye choba eniema enye no de frafra intena obi ekiyale akrese heart attack sene se wo yale wo koye wo mate o tam na so mate nyame kan ho we me fa birthday bonus na ban birthday bonus hwan ni o good morning obadam na me pese me di oba wie good morning Agosia pacha na ho ye de. Eh nanama. Yes. Danso man. Yes, bla ma pleno. Unim say na ma wi na BBC we e be your ba. Ka wan for me anka chi e be hye me no. O de me he ba ku bi wa last for me he say onye oba me nanama ma me ntie otaw ne enko. I'm afraid de me wura mu de me fantie mu odin fama John Gwedu. Ye be friend to delegate say John Gwedu wa ye bida. Eto mon kai no. Na nikodua ono so ene onna ema ye lusu ye ndi MPP delegate ye from na Safia Mohammed minia mi ankasa me ya fitoma nkofo nika me blend me monko ne me dry fish ne ade na wo mo ton monko market no mo ton monko ayanya mo market no ke monko nketenkete na ahwe wo fight no no dia good nika machine mu e no de mabu monosodium aka ho e no de eyi color waye nsu no de kakra potepete so e na ade white no onya me aye red kama nti mu amokodu mu amotomo nkwa ya nyam no munjai dia me di kwa na ya samo nkwa no patran waje me ameni la geli ne ko bi ne ko bi banae ana akosie na kosna bro to towai na ya udi ni do ko me am sa no etuma na akosie ni ni ebe man ba o pe ye support NDC for no ni Ghana ha adia MPP abaya na akufo do ne ba womia eda no wo bi ombe ye bia NDC for se enye bi ombe ye bia NDC for se enye ka ko support akufo abanka yesu support wo mo wo selelio na wo tu aba we gina ha eho radio station ye ba ko pe wo tu ye pe no nya kai aban na ti enya Ghana enti enye ejuma mi ne be man na kwa ne ani de yisu na ye support aban ne mate nana mate medase we na ye wie kura na ye hwe se ye oba anya oba na ebe ma dia hello Ajako good morning. Me phobia bia na no me say birthday special
But what to me about him? Seba tamusa. Na mo to say. Nyame adom ye ho ye pa na wonso e. Am say we birthday Wednesday. Aye ne ya na ye me birthday. Na me no nya ate. No nya ate. Ah, wo so ye 4th March. Day no. Ah, day no. Ukwada na ye wo. So Wednesday. Oh, okay. Pacho minti wa dwente. Mo ho ye de. Ye ho ye pa. Me bo abaso pa say, me do every day the paper say, me do nya we Wednesday. Better me do be pie. So let press one. Se mi kunu punu so dia me do be pie. Ah, mi kunu ampre de enye ye. Se mi kunu ka se me ni umpie dia. Me da se do ya da se pa etie for we de. Aha na ye de afrefo no we de minti me birthday de. Machimu a kama. Yedi asede ma endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin was me mo asonte sebra na wo ma mpomden papa a mpomden papa no so de wunya nso a wo be dia dance se ekoyie pa ye fa homeopathy so ama ayeresa emu sham ye fa homeopathy so ama ogina wona so ye fa homeopathy so ama wo ye fa homeopathy so ama stroke na ko ye fa homeopathy so na prostate issues na aba fom ye fa homeopathy so na ama awom how be afri ho ye fa homeopathy so na kidney ni liver diseases akodo no weto ase physiotherapy massaging ni nyina ye bi endpoint homeopathy clinic so wo kuma se ye kro no mabo hia na spinters kwa no social signboard no eno ye nkran he ya na wo behu no physiotherapy massaging liver issues kidney se wo gusu a scan for free ma ene mema ntu ye be ma kwhye prostate no na ye oban so kwhye wawodie no mu no ye free scan wo ya lab no na wo betua 50%. Endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin more than 17 years no afa homeopathy so e de asayare enti wutie de mampom din hu hia 2026 ye ni bre ne ase adagye e wo yade ho eti fe no 0244867064234321 027423421 we eye endpoint homeopathy clinic eno no time heba misha edro no eye TIM no obi a wonim se wobedi birthday amana ye wode wobeye wedding amana ye wode engagement amana ye wode na wo mpomden eti TIM ye mpesa de be chiam aye wedding no yo se na me sorry na malaria me hunu nyina asisi malaria nso wokase wo kyekere wa he malaria bitimi kyi wa se wo bewu enti nom time heba misha edro no wanum nna ho wo honam ye wo ya no emfiri ho malaria fever no entuase ena time HH mission capsules no wo ye obi a wo dwonso a wo bre we immune system aye mre wo pe general well-being and also your time heba mixture dro no ba ko e kan we fa ne time HH mixture and capsules e man ni mema de nyina mukuram enti sa wo frɛ 0244417669 ɛyɛ 0244417669 tebie 0244417669 na time heba mixture and a time HH mixture and capsules no na wo nso wanya wodie na de mede ba ansana obrempon ne aberwati atoso ne sɛ Pepsodent say Syria biya ho hia every smile matters. Na wo de promotion fufuro bia ba ye Pepsodent cavity no. Ye see do the two. Ebi mu twitwi wo sia no pa but wo mu ntwitwi wo sia numere. Obi won so twitwi numere no a ode ye kye won se manumune na ye. Eti anopa no kra wo ntwitwi da bi. Ye see do the two, do the needful. Do the two. Brush your teeth with a Pepsodent. Wo ma no esese wo musi enya hoden mo mutwitwi wo musi anopa na numere na wo mfa Pepsodent na enye eti if you want your children to grow with strong cavity free smiles the easiest thing you can do is teach them the same routine to brush when they wake up and before they go to sleep enti don't forget this do the two today tonight every blessed day every day Shannon so with the Pepsodent ebechichu say brush day and night with Pepsodent every smile matters into edie enwa ena Pepsodent cavity no ye de be ye dwento abrempon ne abrotia munso me yenkoi ne na ye twitwi asinwi na ya penso bi atimianum sise de akosua go aboagye akosua nhiraye no anopo twitwi ni siwie ya na chese kasa mineral water no wabubo bia wo se ne honam na toso samba cho nyamode ni bia kasa ensopa ezubapa ya wonum ntia ebem wa ye evergreen patch or ye CASA kasa mineral water ye kan fo de ama wo awudi wawoda e de se de na ma me akosua go di nim se dan ya dada aboagye ba nye cake ne nko a na ebetwa yenum na kasa mineral water beka ho pe awadegye awodo nyina da
bacho wo hia bi na de aseve wono ma wo mu eba beja yiyo ene dwumedie bi ada mu die mpacho eno ane se mo frekasa Kasaloma Ventures for na kasa mineral water no wetimi abre bi mu amoto drinks ni nso no so no ye kanfo de amamo na we no ye wo sachet one no ewo ho ye wo bottle ones ne nketo adantemo ena afen so akese no so ewo ho dispensers no kane konto no me pacho eya no wagye bi de asisi mu office se be ye adwumayefo no won sunom ho nsem no ebetimi akoye te se de SOMPA mpanyifo adaroma wonom ayeye ni wachira kwan no ewo Taifa Accra ha ya Bakos hospital no echi ho Timini wo makasa e was 020664 Pacho mame fani BM 0206469430 0206469430 and 0303965780 na wajo so na mama AKOSUA ABOAGYE birthday lady wasi yankancho se opesa wone SOMPA mpanyifo etwetwe nkomo ye rate card ne ho sense opesa wo hu se ebia be announcement opesa wone ye edi edwa anase ye board wadwa tonde ho de road ma wo ho nsemi se bia da wo pe bia na ba we say wo se wo frɛ no anase wo test ne say Telegram anase WhatsApp voice note anase bia normal text message krampo na wo behwe na watimi a responde na bibia nso atimi akoye wo nsemi se bia opesa wone no etwetwe ho nkomo no aba no ye 0531 886216 0531 886216 ya SOMPA 106.5 FM Accra 4 NSA yemfa ba we say enfama ade ya me de pan ne se ne birthday ye be kwa kodi haje aduane o ya san ye ne me dressing ya me free ha haje ho straight enti haje ho aye ko na se we nidi ana nkanye birthday na AKOSUA nhire di birthday wo si wo nidi die afo wo mu kura na aduane on a normal day kura nye birthday ye di mi di bi ko fie na birthday die nyame timi ye ni ebinie nyame aye ma na buso otono bo ase no aye ne fe gift nyum de come on a but still mudo obrempon time no yaso mama ye ko haji aho na ohwesa ne ma ya Alhaji Yakubu mi ana msi hayi ye free ape ye ko haji aho straight wo ape banku ne tilapia won sabeka assorted for no by this time won are ready enti assorted ne so are ready no hunu jollof pa ne ache kokko san de agu nchen assorted jollof ne de kokko agu nchen na beef hyehyɛ nchen na ye de medie ne bi e de atoto ho gizadi ye de atwa ho nyina la de ahia tumirika mama akoando se bia na wontimi nko aduane no san de wo pe wo de ne ye gobe fra hagea number yi so na won fa wo de mere osisi a ne sa wo pesa wo be cha AKOSUA nhira bibi na wo de aduane na wo de surprise ne de a ko hagea ho 0246 359 921 ne mo mi amumu no 0246 359 921 omo fa mo SOMPA FM e number no so momo no de enu ye nhira momo no eno husu hia so omo wish happy birthday ni nyina no momo birthday de mi hu ne say wo chade na wo ha wo na wo che ba me prefer say me chade than so bi be chemade wo be chemade kura nya me birthday nya birthday ma me kru chemade e chena mo mfa mara chena ba de e bi ada foforo bi ba birthday de wo be nya pa na wa wudi no na wo wa chade mo birthday be so no was so seed for blessing mo birthday be so no oh nyame nhira na wo ade na ha to obi wa ha me dim birthday mo fuma chede emre mpacho sesem mo sesam ane mo bedi mu aka akra ma mo birthday na so ne nyina no mo nhyɛ no so sɛ ye di ade ekuri wa wote ho me amete hoi me de na eju nti eduru ho a ye boa ye ho over 1 minute ane 1 minute no okay over 5 minutes siatika ambassador edem me amenie sɛ na no wo ko wotimete wonka mo siatika ambassador me no me ka siatika ho asɛm a me nsuro sanse anase ye ka 21st clinic ho asɛm a me na me yese officially unofficial ambassador me na me ka asɛm no a me wo ho akokuduro ya me de ka sanse ni amani ahu na me di ho adanse ni amafamu na me di ho adanse me sere wo osisi adwonkulaize wo wa chiri bramo wo honam dia na nkasa no chematie bi ate wo ho fakọ 21st clinic wonum na o mapage yesi nkonkon so ya ne yetimi abaso bo kama na ye kan ba bia nkwadu anisi no tancha he run about he ya ba akusi ho tamanso Roman Catholic asoda no achi ho pe kaso
Obom Road, New Market Honwa. Ehwe overseas, eno asantemantam ba bia SOMPA FM ne SOMPA TV wono. Yebutuo. Sunyanso, yane Regional Hospital First Gate no, ene di animhwe. Tachima, GN Bank danda no mu a, enkranza, yane Children's Park no na bo ho pe. Takwa, yane Roman Stores, ene di animhwe. Takorade, wa mo ofre, fie kuma number 9 taxi station wono yebutuo. Brekum, goso, waboase, ne nyina yate ho apetim. Eno nti ba bia wo bia agye numbers no 0540 311 0540 311 yade bia hawo wodi do 21st clinic ya wona behwe no mo yini nyina de fruits na bia etime akwankan ma me message ya ba no me kura me de bisi yanam de phone na ma na what adase ama me ene yeni kan hwe Facebook ho no mo bia ba na the personal page in the be mo Ohene no kore na ko no obete ma me se me ka tell say wo tie Obrempo oko Facebook oko Facebook on me ba wa me fa ye nua ba agudie Paulina ye ne nedi dwuma wo SOMPA 93.1 FM okumase ne SOMPA TV na agudie se ne sinimpon ya wo free ne be ma no to form wanya mfinhyane pole so 70 years enti yewra akosi jamfi wo ya brewati ampa hey ba pole na say wo ya brewati ampa ma mi ni achotoaso ana umi o anotie me fa bi firi wo eti pole na agudie ne ye busuafo ne nyina ne SOMPA ye nyina ne enkwara ne nyina sɛ ye ma wodapa Erade nkosoa na ontintim na se wasase wese so emfa ema yen nyini che ne yemeje adwene nyansa ene nimdie mapa emfamfiri wo ho transeda ne nyankwa ma yen ewo Yesu din mu agudie se wodo papa yen yemfa wese nso so na yentwa ne taw Lady Esther Slebo Doi wono so ene ye CEO ewo eye Holy Progress Ventures and Cave Bakery me pacho we efri wo ma ya wo ne wo mo ye adwuma ne nyina adwuma efo ne nyina se Erade nya wo kese sane a wadwen wonom ho no wonyankopon enwene wo ho abaya wagu ewo mabrabom no Erade ema wonte eso abane bi ewo Yesu dim Erade nya wo te se abete se me maame AKOSUA go aboagye wo ma enhira empa wo fie ene waboboa no eda nyini che nyankwada maame Lady Esther wonso we eye adwumayefo no ya wonom so enhira nsem woto ede ama wo Obrempo afa yenwremoy maame samaka se wo tie eno wo de message afa he Cindy Nadoma, or say happy birthday, or say thank you so much, Madam AKOSUA. God richly favor your new age. Glorious birthday to you. Amen. And now, what to in Shirano and celebration about 17 billion. AKOSUA. 1 minute. No problem. Now, no come up aka Dr. Bawumia will be president 2028. Was say as the NPP starts the internal reorganization. Ablekuma Central needs strong, resilient person as the organizer. Choose Eric Arthur Dodu. Now, one man on my edge, man, correct. Emmanuel Day or say, glorious happy birthday to you, Manu. You are indeed a blessing from God. We give glory to God for your life. From Mr. and Mrs. Day. Oyibo attended free nerebehi. Was it, Mr. President, you promised Ghanaians jobs, but you are rather terminating and sacking people from their jobs. Hey, 24-hour economy. But Bismarck nana gazing a one. Remember ho? Sir. Aye, Obama kona was a making kind Hosea 12:13 for mount. Na no ponche cheku. Mo. No ponche cheku. Aha. Edaba. Eda be kwa shase because time na so. Oh, okay. Tina me pa mo. Nana kwa me gentle say. Happy birthday owo me AKOSUA nhira papa bi. Amen. God bless you for your kind heart with good health and long life. Amen. Topi Rebecca say, happy birthday sister AKOSUA nhira. You are really blessed. So high. God is not done with you at all. Amen. Akwasi Osafo Kantanka was say, happy birthday, mommy. God bless your new age. Enjoy your day, mom. Commence pillar 2. One also the ye commence on the Bakwa. Ye commence on her Bakuna. Jill Ann Forsen was say, happy birthday to you, blessed one. I bless the day I met you. God, as may God in all his glory bless you. I wish you
every young girl out there. In fact, Brofono Dawson, Brofonso Drew, Branaso, come and say Pilotu, you say, happy birthday, Akosua in Shiraba, ABOAGYE or Hema. No. One say, the ocean was only a Jano. And don't talk about it. Now, no, what did you cook? Okay. See, and catch us said, Radden Coswen Shroud now, or say, Ozia 12:13, okay, and not what they Emma was, and by a prophet. The Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. Fantastic. Wow! It was na Erade nam odifo yisu ye Israel from his dream for by. Fantastic. Na on nam odifo so share one so. Amen. Said ne Nyankopon yi wo free fida dem by ye no. O ye prophet de masompa. Akra. Na ose obehwe na onyame nso so afa so no wa preserve ye na wa bedi ye so no. Amen. Tie akokodro nimde nyansa ene adum biada wo hia second before ya wo de bedi adwuma yi so no. Erade mfa no moma ne moro so. Na won tira bo ahye mu. Wo din no wiase nyina. Said ye say wiase nyina da obi wa America o se maame enkanya maame akosua go ABOAGYE a me kunu